Ay, gagayim ko ida. Mga televiewers nga agboy-buya kanya, kita andak kada man ipakita kanya yon. Kas pila idi day tingin nawit ko nga tumok nga saba. Makita yo, papay laeng, yuman sibol pay laeng. Namidiin mula kon. Ne makita yo, naging kastuyon niyo, nagaduguan na, gidugwa pa nga bulig. Oh, isa nga, magbalinto na ito, mabalinto nga, ilakon no, ipangan, ta nasustansya si bagi. Iso nga si kayo nga, kaya't mundyamot ka, agmula kayo matap, numaramanan nyo mat, ipagbanugan nyo. Iso nga, nasustansya ti bagi, ti saba. Yan may isa, kayat yung unggoy na ito'y. Krak, 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 krak! Kung nada pa yung ardag yung unggoy. Iso nga, iko kanyada na daw masidag ito nga unggoy. Akat-jak nga, kwa. Ikakle daw at masitawal. Alangan niya pakang ko, may nagregregatat. Nyamot niya. Hi guys, hello. Kita niyo matisabak. Ne, duwa-duwa nga buligan. Artilikodan tibalay nga inmulak. Hello, televiewers. Day tila ang ti kwakmanan. Hello, tituloy-tuloy yulat taa. Hello, welcome. Good tilikod si balay. Milit.